نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kahormatan kato tanyo katan habulan ini yari nikatan yung halawman sin hangpo kahinapusan sin duman sin bulan Ramadan amuin subay pagtuyuan na tuklong ta hampiton kawaon in mga ruman ini bakon iban sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga nagkasabot ta nakaunay ito insya Allah subhanahu wa ta'ala madawhat na to iniangan na to kasanangan haadlaw ganakan manjari ha waktu ini in pangajian na to kumakita pangajian dahil ha suratul Ghashiyah in doon ha ini aun dua pangajian siyabot si mga mupassirin magtatapsir sin Quran kaisa niya biyata doon haon in adlaw kiyamat iban sing kahalan doon halaw man niya damikyan in bugat sin amoy in siksa long ta datunganan sin mga nagkupor po Allah subhanahu wa ta'ala amoy in wala timayma sin ini pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu siya diak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, iban sin mga datunganan isab sin mga bariman, bang biya diinin, biya mga parasahan, hiril kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin biya luparagbos, nagtitimbang-timbang in luparagbos sin kahalan, in luparagbos lang tasin amoy in ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hayan. Hikarwan niya pangadjian, tungod pa mga tanda sin ini kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagtuhan niya amoy in mapatutud siya sumbahon isa-isa niya karna siya intuhan sin katan alam amoy in gaos niya magpapanjari ha kabayaan niya papanjarihon biya nasabot doon na hining pagpapanjari sin unta biya diin in pagangkat sin langit pataas iban sin pagpuklas sin bud daing harumi iwan sin amoy in longta pagpatag sin amoy gumiin niya supaya imano siya longta tumupot doon hay ni katantan maglawag singkatan amoy in kababayaan nila halawman niya sumagawa doon hay ni amoy in
mapinig imano siya parwa doon han amoy tumayma sin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban ini sin mga kanabihan karasulan na kauna ray sabda mikyan ito iban sin amoy in sumulang kaniya hati niya amo na in magkupur. Doon ay nibiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan sin ayat hal ataka hadithul ghashiyah. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam uno baha long niya aun narimatong maun kay musuy-suy pasalan sin pag-ianun ghashiyah amoy in doon hay ni di maangan-angan si mano siya tawa di abutan sin di matungkad sin akal pikilan si mano siya in amin jumaturo na waktu yan in bugat labi-labi na mga sila amoy nagkupur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naroon hayaon lang niya piya kita doon hay ni hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Bita doon ni sin Allah subhanahu wa ta'ala hawakto yaon lang niya ubos bita Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aon na biya mga diungog niya suy-suy simparkala pag iyanon al-ghashiyah amo na yun adlaw kiyamat pag iyanon doon hay ni na sumuno ayat biyayta doon hayaon biyayta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ghashiyah amo na yun adlaw kiyamat wujuhu yawma idin khashi'ah pamayhuan sin mano si abutan hawakto yan sin adlaw kiyamat sarta in adlaw kiyamat inabutan dakuman amo na mga sila nagkukupur yung mga bariman way nakatantan puas na tila longta piyauna sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy wayron na mu'min makapindi hababaw singgumi maubos nakatantan makauna pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayaon impamayhuan si mga kafir doon hawakto yan longta di mo na ikatugila bang uno na in luparagbos sin pamayhuan nila sing kahalan amoy dumagpak mon kanila in adlaw kiyamat na doon hayaon sampay biyayta doon haon amilatun nasibah amuin bang sila halawman na sinarka jahannam in mga sila nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala lando tuod sila husa halawm sin ini narka yaon karna sin paminsana kanila atawa amuin siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in mga biyayta doon hay ni in mga sila halawm sin narka giyakakutan sila bibilanggo iliog nila giyaka po silima nila biubutangan in siki nila yaon sadta biubutangan bugat madto na pag-ubos bisuron sila madto palawman sin narka jahannam in sila isab misud sila maripa babaw gumuwa madto bihan biya na hadjad ing kahalan sampay di nila akon kakausan na rahon in ginhawabaran nila iwan na sin bugat sin bilanggo long ta amin piaghukot kanila doon hayaon amo natin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hayni amilatun nasibah lando tud mabugat inamuin hinang nila doon hawakto yan lando mabugat na doon hayaon sarta bukon sa jahabihayad to inamin kakahinang nila bihad to in sambil siyabot doon hayni harukaing ayat idil aglal fi a'naqihim was salasil yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun law nyaron hayaon in amuin biyayta doon haon in sila bibilanggo bibutangan in liog nila bibutangan in ini lima nila sin bilanggo bibutangan in siki nila pag ubos lang niya doon haon in mga manusia ini amoy in guyoron sila madto palawm sin ini narka yaon narka pag-ubos yan ini in sila yaon ini misod isabihan kabayan nila maripakwa biya na hadjad ting biya mga kahalan nila doon haon long niya sampay ini sumukat na sila bihan pag inom pasal sinamuin bihad timbugat sinamun jimadyato kanila
siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, manjari pa inumun na sila roonhan. Sumuno ayat, tuska min ainin aniya. Painumun na sila bihan, sin amuyin tuwig laungta, daing haamuyin sapa yadto, in sapa nagbukad kad sin amuyin ini paso lang tabihan inamin tuwig yadto, amad tinhi painom kanila. Nain yadto katantan, bang sila minum na, pagsud palawm sin tubig, palawm sin uno nila, palawm sin ini tinain nila yaon, magkaputo-puto inamuin lungon-lungon nila katantan bihan. Sampay lang niya, magtoy, manuy-toy, limyo in tubig yadto madto pa, iguguaan pa, guwa yadto. Hati niya, magkaputo-puto inamuin tinain nila. Amad tuin, beta doon haon. Pasal sin amuin paso na kalando, sin amuin paso yaon. Napagubos doon haon, dumawhat pa sila kumaon, sumukat pagkaon doon hawak to yaon, in kakaon nila, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan, laysa lahum ta'amun illa min dariya. Wayroon kakaon doon halom sin narka jahannam yaon, buat malangkan pagyanon, dari. In dari ini, lasun, daing hakahoy long ta tunukan, bihan, lasun inamuin, kwan yun. Sa amod din kakaon nila, doon halawman yaon. Laysa lahum ta'amun illa min dari. In kakaon nila, dari. Damikyan, in dari ini, pag yanon sinini Quraish, pagngan nila, asyabrak. Long niya, lasun, tunukan in ini. Damikyan, biyatya day sabyan, halawm sin ini ayat dukaing surah, wala ta'amun illa min ghislin. Damikyan, biyata day sabdoon haon, in amuyin long niya, in dari, in ghislin, in zakkum. Long niya, si mga mupassirin, ingya na ni katan, in dari, in ghislin, in zakkum, yaon dahalawm sin lokal yaon, sa sumakawa, aun day sabya tutunguran pakanya sin hisiwin tagsuko sin zakkum, hisiwin tagsuko sin ghislin, hisiwin tagsuko sin dari yaon. Sumakawa ing kakaon yaon katantan, kabinsanaan dakula sumampay pa mga sila nagpupur po Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad to in siksa dumatong kanila rito. Laysa lahum ta'amun illa min dari. La yusmin wa la yughni min ju'. In kakaon, kaunon nila yaon lang niya, di yaon hi kauno kanila. Bukum biya sin kakaon di hadun niya, bangkaw kumaon madtubihan, na lang ta, aun lang si mga kadoktoran niyan, aun mahampit mo rin ang mga vitamin. Bihan, ni karayaw sin pamaranan mo, dumayaw in baran mo tumambok mga bihan, dumayaw in tindog mo, in katan, sin pamaranan mo kumusog, pasal sin vitamin yaon. Sumakawa indid tuhad tuway roon. Katantan, sabab kayo in sumud palam simbaran sin manusia, doon ha, ini lokal yan. Napagubos yaon, siyabot doon na haon ni mga kafir, sumuno, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila bariman. Uno isabing parsukuan nila, dirihilan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paraman sin Tuhan Rabbul Alamin, wujuhu yawma idin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa dharabiyyu mabthusah. Biyata doon na ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, in parsukuan sa mga bariman, amoy ini timbangan long ta parsukuan nila isab, long niya in pamayhuan nila, doon hayan, lando tuod biya mga masannang, halawm ni'mat. Na intaw halawm ni'mat, bukod na kausuyan, simbiya mga parasahanin pamayhuan nila, insawa ay muka nila, biyaning kuyag nila, pasal yun sila halawm sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukum biya sinamin yadto, pamayhuan nila, wujuhu yawma idin khashi'ah. Yaon,
hati niya sulang sinamoy injimajat jumatuha mga sila bariman doonhan. Lisaiha radiyah. Sarta in amuin long tapakaradyaan si mga bariman doon hayan, in katanyon halawman nila yon, magrida sadya sila, ibang kugkuyag nila, tumayma dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, sabab nikmat katan, indirihilan sintuhan Rabbul Alamin. Fi jannatin aliyah, sarta in lugal butanganan nila, doon sa taas-taas lang ta, lugal sin surga bihan, amunin pag-ianon lang niya, Jannatul Firdaus. Yun sila ha, mataas. Jannatul Firdaus. Amo na lang niya in kiyawarisan si mga sila amoy in ini bariman doon hayan. Jannatul Firdaus yan. Amo na lang niya pag-ianon Darul Muttaqin. Hati niya lugal pamaybay si mga sila nagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pag-ianon sing kita, di hadon niya ini, mabuka himinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka sumulang patuhan Rabbul Alamin, iaayaran nila yung ginhawaran nila, unuhad yung mapatot nila hinangon kabayan sin Allah ta'ala mo rin iuurol nila. Na sila yung tagda po hayad to. Fi jannatin aliyah. Ini, laungta, pag-ianon biya luparagbos, jambangan. Inpiaga hahali-halihan nila roon hayan, lokal mataas lang ni. Fi jannatin aliyah, amoy in lang ta, tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala kanila yan. Na in lokal yaon, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon hayni, la tasma'u piha laqiyah. Way lang niya karungan mo roon halam sin sulga yan, amoy in himumungan bukon marayaw. Amoy in aun doon biya mga paggini pagdugal, pagastul, biyayan, paggini uno ini, amin biya pamungmung, bihan, wayron ka ba akan doon hayon. In biyita doon sipat, katantan, salaman, salama. Kasalamatan katan, imagwa dahing halaw mansin, ini simud si mga bariman doon halaw sin sulga yan, ibang magbakiwan si mga asal kakilahan nila bihan, damikyan kasalamatan kataning gumawa ding halamsin ini simud nila. Bihad to ini sipat nila roonan, sabab in sila halawm kasalamatan, biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala dun hayan. In amin sila isab doon halawm sinarka, yad to halawm kasigpitan, iban halawm kabinsanaan, doon hayaon amuin hapos-hapusan sa sumakawa di sila makakundong dunhan, pasalsin pag matuyo nila lumagdan biya din nikakuha nila rin halamsin kasigpitan niya na in sila sa halamsin surga yaon na hayang-hayang imbiya mga kahalan nila yaon nagsasandig-sandig marayaw bihan iban sin pag inumakan nila wayrun husa nila yaon yung katantan iban sin mga ini nikmat panaukod sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila. Manjari lang niya doon hayaon fiha aynun jariyah. Pagka isabin dito halam sinini narka yato aun da isab ini longta tuwig amuin sapa sa sumakawa sapa nagbubukal sin paso dahil hakayo sin narka sumakawa indi hayni biyita ha mga tao amuin masan ng halam sin surga piha aynun jariyah aun da isab doonhan long niya hababa sin amuin ini halaman nila yadto magdaganin tubig doon hayaon amo na impagtawakon nila long niya tubig ini salsabil tubig salsabil long ta amin malanab inumun madtubihan na amuyad to inamin piha aynun jariyah piha aynun tajril ma al salsabil la tangqati'u abada amo na lang niya intubig way bugto niya di na siya magkapatay bukom biya sin tubig tariha ini water district ini maghundong bihan na amuyad to inyaon way roon
Way roon uno niya, way bugto niya. Na doon haon lang niya, biyita, piha sururun marfu'a. Sarta aon doon han, dahil ha mga ini, longta, amuin, bubutangan nila paghalihan nila, iaangkap. Bibutang ha angkap madtuwihan. Niyon sila, marayawin parasahan nila, doon hayan, biya sa panton nung niya lingkuran si mga tao, amuin balbangsa. Hati niya, aun doon panghalga kanila. Bihanin biya luparagbos doon haon. In sila iaangkat palugal mataas. Madtuwihan. Sarta doon haon lang niya, wa akwabun mawdu'ah. Iban sin pag-iinuman siya sa kapasal, jukup-jukupan niya, uning katan, wayrong kulang niya. Mabaya kau baso yaon, mabaya kau tasa yaon, mabaya kau katan, sinamin luluunan, kauunahan nila pa kayon, doon halugal yan. Katantan, jukup-jukupan. Sarta doon haon lang niya, wa namariku maspufa. Iban damikyan sinamuin laong tahanig kakukunahan nila roon hayan, haamin biya mga pagkukulangan nila, na yaon, jukup-jukupan, wayrong kulang niya, amuin laong ta indigenous na inwal na niya, yaon katantan, dahil nga mga sutla, iban si mga ununo na rin nga mga ini kahurmatan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan lang niya, wazarabiyu mabsusah. Iban lang niya sinamin palmaddani, hihiklad doon lalabayan nila madtumaribihan, palmaddani. Na, amuyad to lang taid lalabayan nila, inyan katantan, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila tao surga. Manjari, doon haon, amo na yung pangadjian hikarwa, doon ha inibiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumuno, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Uno lang niya, wayron ka nakasakop yung mga mano siya inikatantan sin kahalan sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In piyatudjuhan ini muna amuna in mga Arab. Laong tasabab yito rahawla nila in pag-ianon amuna in unta ini. In unta ini may ta siyabot doon ha ini sabab nakabidda siya rin hakatan ini hayop piya panjari sin Allahu subhanahu wa ta'ala. May ta sabab aun sipat niya nakarukaing deng hakatan ini piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab unta ini yaunin sifat niya in kusog niya, in basag niya, yaunin kusog, yaunin basag kaniya katantan bihan. Sarta lang niya in sifat sinamuin ini unta ini amuin maluhay siya, bakay-bakayon lang niya. Bianhad to in sipat yaon na yung kusog, iban simbasag niya, sa manjari siya kapag bayaan simbata-bata, umul mga pilatahunda. Kumahagad siya raakon. Bihad to hindi nga mga sipat niya. Yan, amuin, mataod day sabdi kato mga kahayop-hayupan, dirihilan sin Allah ta'ala, min tumup kato taniyo, damikyan, aon day sab maam, aon day sab maadla. Bihad to ra. Na, inisipat si mga ini sabab nakabidda siya dahil hakatan piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pag-ianon doon hay ni amunain unta ini. Sabab in unta lang niya, pagtabakon yan, habahasa Arab lang niya, sapinato sahra. Sakayan lang niya ha irang. Amunain sa sakatan nila, amuin bang sila tumulak ding hambok lokal, magdasin ini mabugat nila, magdasin mga kababaihan nila, hihinangan baybay hataas, bihan, sarta, inunta, bukon kau mahusa, maglawag, tinggilan pataas madtubihan. Sabab in siya, mamipi palupa, bang siya kagunahan na luanan. Mamipi siya pa lupa. Bihan, dumagpakintian niya yaon pa, amin lupa yaon. Bihan. Na pag-ubos siya to, ubos siya luanan, bantu pila-pila na hiluan mo biya din misandan biya din bugat hiluan mo katantan dahon niya timindog maraniya pasal sing kusog iwan si basag niya yaon maraniya naamo na yat tundeng nga mga sipat sa lingkat-lingkat lang tabi ay ta doon haon damik yan ingkatan
Piyapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala doon hanggaw ta niyon kapag laki katan si manusia. Iban sing kasabar niya sinamin unta wayroon makasandal wiya sing kasabar sin unta. Manaw hating laran sin suka wayra inu-inu niya ito nagpapanaw biya. Kasandalan niya yan to. Iban sin pag-inom misan pila adlaw biulanan manjari siya di minum. Sabab aun daing ha mga mu'jizat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na yan, biyutang. Amin butig sintay kud niya yaon, inyaon tangki tubig. Tangki tubig. Manjari yaon luunan niya, inuman niya hipuon, pag-ubos doon na siya minum. Inut-inut, singkahunahan niya. Yan. Naamoy adtuin biya mga daing ha mga mu'jizat sa lagu-lagu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na yan. Apala yanduruna ilal ibili kayfa khuliqat. In pangasumuro na mga badawi. Di sila magpauno. Nalaw niya im mga sila yaon, im mga badawi bang sila tumulak na pa sila humalihali, doon hayan na pagkulang nila, hari pa nila hibutangin nila, umatod na sila pauno nila, paunta nila, mayta. Amo nating kabuhi nila, amuin sakatan nila. So, way nila mamumus marayaw, maraming butang niya. So, paya, misan sila makatug pagbati nila. Yaunda. Wala na nakaig. Bihad to. Naramikyanin kita. Bangong kapanya pantabihan, makaw na rin nga katan. Nabanglaw niya sila kumulang nabihan, paghangad nila pataas, naroon hayaon, paghangad nila pataas sin langit. Yad to na isab in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilas sama ikay parupiat. Ay wiya din kaagi sin Allah ta'ala nag-angkat sin langit pataas. Sinway misan hag kakitaan mo. Sinaw niya hag, sa di mo siya kakitaan. Yaon manunjuki sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala in siyara to din Tuhan makakaos himinang sin niya kataan. Dahil nga pagpapanjari sin unta yaon iban sin kataan kahayup-hayupan. Isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapanjari sin langit, pag-angkat pataas, iban na sin kataan, kakitaan sin mano siya hataas niya yaon. Pang maabot na indum, humangad. In mga Arab, kakitaan nila na indigenous hataas sin langit. Uwos pag-adlaw yaon. Yaon na isab, similak in mata sin suka. Haamo hindi kakunahan ka magbi-battery, ipagpasawa ka niya. Allahu Ta'ala im magpasawa kaniya. Haron hayan subay hadya mamintang imano siya. Sinsiya ratuod im makakaos. Magdihil parasahan na ipon niya. Hasobet to paggaon na parasahan sinipon niya. Subay siya manumtum, subay siya magibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyaon. Ampay pag-ibadat kaneri, kakunahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pajat niya. Im magkakunahan kita. Kasanangan hasusungon. Madtuhiyan. Naamo yan to. Pag-ubos lang niya, doon hayan, wa ilal jibali kayfa nusibat. Sarta bang lang niya kita, yaon nagkukulang-kulang, hagitungan sinini, pantay, pagkid, tapakid, in kakitaan tabud. Makasagda na isab kita. Ay, ikaw na. Isim makakausaon, magpasud palom sin lupa. Sin budyaon. Wero mano siya makakaos. Sumakawa inbudyaon di magkalinis, di magkahalin. Sarta inbudyaon amoy nagtataw sin tuwig doon, may inukaw. Mataas pa isab siya, nakataas dahing halupe sa lupa, sa may tayaon din doon halawom niya in tuwig. Manaog din doon haon katantan, harap maripababa. Kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu Ta'ala ray makakaos mga katawtay manguran. Haagam Islam. Wa ilal ardi kayfa sutihat. Iban laung niya, yari kita ha babaw, bangkaw timindog naman o madtubihan, ubos papa dimpya panawan mo, di kaw makabungko, maraming parasahan mo. Bangkaw manaw hatay kod sinini, gumiinibihan. Bukong ka magtunggang king bangkaw manaw. Mahantap yung panawan mo bihan sabab di siya misan maghibal. Allahu Ta'ala rin makakaos magpatutog kaniya. Subay tuod siya mapatot pagtag-ipunan simpya panjari niya. Amo yan.
Naroon hayaon bining sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Ya Muhammad, pagpatumtum kau. Pahatiha imano siya. Sin gaos sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gaos habihayaon niya rihalom sing gumiini. Iban gaos niya rito hadlaw akhirat. Bang maabot ng kahinapusan sin waktu. Inyan kataan subay na to pamintangan. Subay na to pangannalon marayaw. Allahu Ta'ala rin makakaos. Ya Muhammad, wa ma innama anta mudhakkir. In ikaw magpatumtum sadya. Way hinang mo rin si magpatumtum. Ya Muhammad, amod tindihil kayo mo sin Allahu Ta'ala kapatot. Magpatumtum hadya kanila. Anta wa'id wa murshid. Ikaw im magpasangput sin pangannal nila. Magpatumtum kanila sin kasabunalan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya sila maingat mamikilan. Hasupaya sila maingat mangdungdung sin kataan pakaradyaan. Lasta alayhim bimusaitir. In ikaw ya Muhammad, wayrong kapatot mo kanila manglugos bang sila rin mabaya. In ikaw magpatumtum sadya. Bihad to sadto in kapatot dihil ang mga tao magpasampay sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in tao nagkupura, ikaw magdukal ka niya. At amo ting kabayaan niya. Amo ting pini niya. Na bang inyaon, kaya patumtuman mo timahima, alhamdulillah, magsukur ka. Sabab in ikaw, wahinang mo rin sin, magpatumtum sadya, biya sin, daak sin Allah ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma alayna illa al-balag. In kita magpasampay sadya. Way kapatot ta amuy in magbaya kanila. Way kapatot ta magdukal kanila. Bihan. In kita, doon kita haamuy in tindukanan dihil kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amurayad to in amuin kapatot tarunahan. Na, waman tawalla illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Buat malaingkan yung mga sila amuyin nanaykod sarta nagkupur laungsin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan parkala na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tumayma yan, parkala na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron na lamod na to. Fayu'adzibuhu Allahul adhab al-akbar. Allahu ta'ala na insimiksa kanila sinsiksa pangsan sa lago-lago. Bihan, amo timbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyang kataan-taan, may naparkala na to. Sabab may taagama sin Allah ta'ala, rin sila mabaya. In kita nag-agama hadya maon, biya da sinamin panawag-tawag ta kanila, mag-agama kita niyo sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang sila rin mabaya, baya-baya nila. Bang sila taymayma, alhamdulillah. Wa ma'alayna illa al-balak. Bang kita nagpasampay, tumayma siya yaon, alhamdulillah. Di tumayma inyaon, alhamdulillah ra. Sababing kita nakapasampay kita sin amuyin kapatut si mano siya pasampayan. Sarta nakapasampay kita sabab naraak kita magpasampay haununo na ilmo kaya hatihan mo. Subay mo yadto hipasampay hipamahagi mo. Bihan. Na bangaon kimawa, alhamdulillah. Bangaon di mabaya, alhamdulillah. Nakapasampay kaw, sinyadto. Wa ma alayna illal balag. Amo yadto in kapatut ta. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala runhan, inna ilayna iyabahum. Na, yaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron da uwian singkatan, buat malaingkan, tunggal da harap patuhan Rabbul Alamin. Siyara inuuwian singkatan, puas dahing hakamatay niya riha dunya, inuwian niya madtura pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna alayna hisabahum. Mapuas dahing haamin muwi na kita katan madtupahadarat sin Allah Ta'ala na hisabon na yung katan. Bistahon na in amal sing katantan bang siya ini timayma simpanghindo dahing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Halawang kasanangan siya. Biya sinlo paragbus simbiyay tatakain na yan tuwing tutungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabang siya nagkupur, yadto ra isa biya simpanagnaan biyay tatayad to, in parsukuan niya biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon siya,
puspusan maggumawi sing kusog niya halom sinar ka jahannam. Amod ti mga nagkupur. Nain amuyin timayma, alhamdulillah, dihilan sin Allahu Ta'ala, darajat sa taas-taas, biya sila sin tao, amin long ta, amin balbang sayaon, hataas, biyubutang iaangkap sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iwan pag inumakan bihan. Sangdanan, wayrun kulang, waywugto, bihan. La maktu atin wala mamnuah. Imbungang kahoy kaunon nila, pagpuso bihan dahing haamuin tangkop niya, karantian magtuy sinbaro. Bihan. Pagkaon niya ya tumuso magbalik, amin bakas piyagkawaan niya ya tupusoon niya magbalik, lawiin lanab dahing sinamuin kiyaon niya panagnaan. Biya-biya na hadjihad. Amo din pagyanon, la maktu atin wala mamnuah, di siya, wayron siya musim. Impagbunga niya, longta, manuytuyan na hadya. Wayroon ini kwan niya. Wayroon pagbusim ka niya. Halom sinsulka. Sarta im mga sila, amuin darajat longta hikarwayaon, na sa nga sing kahoy yaon, bangkaw simit ta mabaya kumaon bihan, pag atod mo biya mga ini magtuwiin pangatayan mo biya imibog madtuwihan, mabaya kaw kumaon kanya, yadto na hadyain sa nga sing kahoy mabuk haram madto palukal mo bihan. Saan hadya ko magpuso, magkaon. Bihan tuin biya paghidma sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nalong ta in first class, amuin din dito ha sulga sa taas-taas, naon long ta mga ini magkakaddam kanila. Mga bata-bata, wildanun mukhalladun. Amo na yung mga bata-bata di magkapindain, luparagbos nila, di magkahalin, haka bata-bata nila. Biya-biya na hadyad yung kahalan nila. Magdirihil, ini, duruhal madto pa mga amuyin, dihilan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat sa lago-lago doon na yan. Naamoy yan mga palanggungan, haagama Islam. Ini, long ta, madawhat na to ini suwayha, pagtuyo na to sin, pag-ibadat na to. Sabab bistahon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, naroon na amuyin, kakahinang na to. Suway siya, muna-muna, biya na sinakita sin limabayaon, suway siya ikhlas, pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhlas siya. Sarta suway siya, nagtutupan, iwan simpyang daakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, labay ring ha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, singuran sing kita. Na, biyan to katan lumabay siya rin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabab siya hindi aksyon Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na uno-uno parkala di lumabay rin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inhinang yan, wala nakalabay rin kanya, inyad turi tayo maunsin Allah Subhanahu Wa Ta'ala amal. Na mo yan to mga palanggungan na kama Islam, miabot na in waktu na to, mamaida ko, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله